Craobh an déag hin van ledóg dar van Adam Screeney sásamh nach beag as an móstar úla bhí go club Kilcormac-Killoughey nuair a bhúdar Craobh Line don chiad uair. Anis an barc imrethe le cuid na léachra ón móstar úd sin Conor Slevin, Conor Mahan agus Damien Kilmartin chuig champíní Iomlán an míocht le Craobh hen na blina scata na Fianna ó Clia sa Ceannais. Ní hála trísláán a man trátarta Ceannais Iomána Laighean AIB. Deisianis ag na Fianna dar nó rá Craobh as I chéile ná Clia búte imlíana agus deis go siúd dul ar an scóráil ag an túsan count a bristeach Shillevanton Kilcormac-Killoughey féimhrú agus ag deire Jack Maher leis a géad scóran san cléthe Ceannais. Túsma ag fuair na hard Cathrach. Deisianton ag Brian Ryan. Spóstanton. Ilín chéir go maith ag tóiste ag AJ Murphy. Scór maith Hellanton ag na Fianna. Agus dar nó, Banisteoir nua á Clia Nilo Calicón. Ag Ceannais ar a club anseo. Agus ag irig staribh antamach dar nó níl Craobh Line tucha ag an dá ar an seo riamh díhalamh únta an son. Ag an brise, well, ag Kilcormac-Killoughey ag deir an táilóhan son is sin a gáil tarnáis. Bugam ahansa sa glúiseacht. Deis ag Adam Screeney Ceannais na léachra in Offaly agus sin scór ag Screeney. International san immert. Glúiseacht úntaach. Dhic sin áir de Bertanach leis become sin. Scór ma ag Screeney. Dar nó brise crí ag na Fianna nora. Ag le Ceannais Laighean agus scoilí Lochlan ag búcant le héin cúlín amháin. Tá sé ag immert níos fear go dtí an tá Seán óna. Contosig a stigan son Charlie Mitchell. Deisir scoring countsa Dírich leistig den cúile. Agus curtha Offaly ag socrú dígarní go seach sa Caibhland. Pass sin bocht. Brunton is Shellva Harnash ag na Fianna. Agus spás go lornish. Countsa the tata seach ó Donald Burke sin roéis go na Fianna. Number go spáisian son ó Kilcormac-Killoughey. Fianna teach a ríist. Liam Rush, dar nó tá héidir chunta aige. Go a Clia, deirtí an count on a chamad. Ag an deire tá Harnash ag Sean Curry. Spás aige. Idir gá cóirla, Lanny Curry, Shanton cool agus son cool ag na Fianna. Bhí sé smaoinmh dul cléile pass nó dul aige hain. Ag a deire an cinenne ceartócha a go ríist ceisnan tough ag chusant Kilcormac-Killoughey. Agus scór cinúach an son cool ag na Fianna. Sin gcuéis na seolta ag na Fianna be siad brasásta bheith dul seachtaí na seomraí feistis contosach mar atá ag a státeach deis beidir ar scór eile obair an son ag Brian Ryan. Rís spás ag na Fianna. Donald Burke an captain. Seansar cúlín eile tá Kerry Cangadí seo Sean Cúig go ceann. Craobh ma in Seinnteoir ag na Fianna be siad Harbh sásta leis an taspáintas agus an captain ag immert ar austóibh. Leis obair an son ag Screeney ag Garaisteach an son bhfuil Colís Neil an pass tuga seach an son brúan eisiir na Fianna an count Ibrahimsteach deis a gcónaí ar cúlmáil leanna siad lohan agus ag a deire tá siad sásta an cúlín a hógant. Screeney lárnachan san glúiseach sin ach ag a deire cá siad a bheith sásta an cúlín a hógant ach beidir go raibh seansan son ar cúl. Bhearr ar Harnash ceithre cúlín seachún Kilcormac-Killoughey báúán eile. Smachta go háling an son ag Screeney ag Casa an Lochlan tá rá go bhfuil siad sásta sár cúlín an son ag Adam Screeney an bhearr ar Harnash éon cúl amháin. Anna scored dar nó sé Craobh ar fad búteach in Offaly an tarna ceanna sa chéile imlíon agus an bua ar bhaile na maoir. Deis an son ag Screeney. Ceann son ag taistil agus óan cúla búte but go sean an deir cúil agus tá Conor Mahan ag a deire.
Scríní leis an Iomána Hurling a 6 Ceannais agus bhí mehannig fannacht agus níl atranis ach buileháin éon chúlín atra scór cinúnach an son ag Conor Mahan agus mar an Champíní Offaly tá si go mór ar naisian san caibhlanta. Leis scóir tastal na Fianna beidir chun iad a hocrú tá cúpla scór má haimse ag Kilcormac-Killoughey se chuganis Peter Feeney mar thuirigh strachas i chéile an son ach an réiteoir Patrick Dunn ó Laois ag scuile leis mar tá sé ar naisian son ag Kilcormac-Killoughey brúan son fad na talún ag Colin Spain ag cuid ar nais ag na Fianna se chuganis Kieran Stacey seans go siúd an pass go se beidir bhfuil deis an tar cool agus tá ag AJ Murphy anna Chluiche tar fad an son ag na Fianna cool díreach ribh sin ag Conor Mahan ach fragrar agus snasta ag AJ Murphy agus scór cinúnach eile an son ag na Fianna an bhearnar an astí ceithre cúlín a ríist. Leis misnach ar náis ag na Fianna treis an cúil sin a chaimsú dar nó buama gine an cloch baile cholas a clé ceithre ceannais agus an son an tachna se gat an Naomh Martin agus deis eile an son ag Donald Burt tá sé gimmert ar ausantá mar captain mar a hastóg scór inspiráideach eile an son ag an captain. Leis an ceantas smachta go háling ar stig deis antá ag Kilcormac-Killoughey bhfuil Clúiche 6 Ceannais tá seans antá ag scríní se le seach san angach léch gan éon ceist an fear seo ag tar gach rud dá bhfuil i ghé an sá Seanóna ach ag a deire tá an cúlaige agus tá siad ag tríd go dtíon nó méid deirnach an sá. Leis bhfuil an bhearna sin rómhór sin íon ceist ceithre cúlín Burke a ríist deis go beidir cúlín an áiriceis Donald Burke sár cúlín an son bhearna Seinnteoir TG4 cúig cúlín agus cumann amachas inis ar na Fianna star a dhéanamh an tá Tránóna deis déanach an son ag Kilcormac-Killoughey stop ar an lína cúla hastig agus ag a deire tá sé na heileh an son ag Brian Ryan an réiteoir ag fear ar an úradóir tá town geall bheith caite i barc an Craobh se le bhrenáis ag na Fianna cailte town imimehantá áfach agus sé cúlín atra chrid Kilcormac-Killoughey ach ag a deire seo lán na Fianna Stargénta an chéadú riamh Craobh line tu go leohantá agus é tailte ag a deire ag na Fianna. An haspánas ag Donald Burke, eisian mar chaptein úntach.